Central Government High Level Committee Amasendana Hokiba Tang Taranithuida 𝐋𝐢𝐯𝐶 Air India Flight 171 gi matangda putna thizilagani haina Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu na phongdorakle. Iran Israel da ballistic missile gi nong chuhankre 𝐂𝐷𝐴𝐕 gi mafam kaya akai atoi na pik thankre. Northeast window na sandok sariba nimidangi pawming tabiriba singbu JNIMS khurumjari hauzik paw sandokna pizari. Tampagi district mangada haukiba zungi tang 16 amadi 13 gi lonaba hingda security force ki combined team na thiva homagi thabak chathabada 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 phagatbangam khrei. Manipur Police, Central Armed Force CAF, Indian Army amasung Assam Rifles ka punna chathakiba search operation aduda 𝐋𝐢𝐯𝐬 adu phagatbangam kibani. Additional Director General of Police ADGP Lari Dorzi Latuna phongdorakpada intelligence na pirakpa pau amagi matung inna thiva hombagi thabak chathakiba aduda SLR 158 insert rifle homfu manga atopa makhagi rifle homfadara homdoi carbine gun manga MP 5 gun ani amadi atopa pokhaiba yaba machak sing yauna punna 𝐋𝐢𝐯𝐬 adu phagatbangam kibari. ADGP Latuna makhatana phongdokibada yam khraba 𝐋𝐢𝐯𝐬 adu phagatbangam kiba adu Manipur Police samadi security force singna ing tappa puraknabagi damak miyamgi safety amasung security leihannaba amadi lanthum ngak senaba paikhalakpa khongthangi achoba mai pakpa amani. Iran Israel da ballistic missile gi nong chuhankre Tel Aviv ki mafam kaya akai atoina pikthankre. Iran Israel da ballistic missile kaya thadaduna missile gi nong chuhankre thawong adu Tehran gi nuclear site sing amasung military gi luchingba sing yauna hatkiba Israel gi air strike adu gi paukhum oina Israel gi Tel Aviv Jerusalem Rishon LeZion yauna maike kaya da ballistic missile thadabani hari ngasigi haukiba hing Israel gi mafam ayamba sinbathungna siren khongki lonina Tel Aviv amasung Jerusalem gi mafam kaya da Iran na kapsalakiba missile kaya na amang ata thokhankre lonina Israel gi miyoi mari sihankre amasung miyoi chani henbana asokapan nanghankre haina phongdorakli lonina Israel gi fit kuntramanga F-35 still fighter jet ahum Iran na kapthakre haina thazaba yaba source singna hairi amadi F-35 355 generation fighter jet kapthabangamba ase history da ahanbani amadi thazaba yaba source amagi matung inna China amadi Russia gi mating yauramgadra haiba wahang hangnari. Iran gi supreme leader Ali Khamenei na haikibada Israel gi strike asina land ama haudokre lonena masina hit and run attack sing tawba yaroi haina phongdokre. Central Government na High Level Committee ama semtuna haukiba tang tarani thoida 𝐋𝐢𝐯𝐬 Air India Flight 171 gi matangda kumna thizilagani haina Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu na phongdorakli. Flight adu 𝐋𝐢𝐯𝐬 gi hiramga mari lenina phamkiba khanaba pawgi mifam amada Naidu na makatana hai center na pirakpa tha ahum gi manungda flight adu 𝐋𝐢𝐯𝐬 gi maramda mari lenina investigation pumnamak chathaduna thizalagani hari plane adu crash tawkiba mafam adumaktadagi black box fangkiba aduna investigation adu chathabada hena mating oiragani haiba wafamsu thamki. Naidu na makatana hai aircraft Accident Investigation Bureau AAIV na flight adugi black box ki matingdagi manung hanjinna flight adugi manungda kari tawki pilot na aroiba oina kari wari sanaki amadi karamna 𝐋𝐢𝐯𝐬 loinina 𝐋𝐢𝐯𝐬 matung kari oiki haiba pumnamak khangbangamgani hari black box aduna crucial oiba flight data amadi cockpit audio su record tawduna yauribani. AAIV na mapung fan investigation tawba loiraba matungi marik chumba report ngaiba tari haina phongdokpaga lonina laibak thiba thawdok aduda leikhitraba singidamak Minister Naidu na awaba phongdoki.
थासिगे हौकिबा तांग 12 दा अहमदाबाद की सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लंदन नमना पाइगदबा एयर इंडिया की प्लेन अमा एयरपोर्ट की पाइखतखिबगा कायदुना मियोय कया सिखिबा थौदोक अदुदा यावखिबी प्लेन अदुगी क्रू मेंबर ओइबी थौबाल अवांग लेकादगी nganthoi शर्मा कोंग्राई लापमगी युमदा ngasi इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी की एमपी डॉक्टर 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 अमदी माकी लोइनबी ओलिविया 𝐋𝐢𝐯𝐞 लाक्तुना इमुंग मनुंगी अवाबदा सरु याख्रे पनबयाई अहमदाबाद की लंदन तमना पाइगदबा एयर इंडिया की प्लेन अदुना एयरपोर्ट की हेक पाइखटपगा इकान कानदना अहमदाबाद की मेघानी नगर दलैबा वीजा मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर सिंह रेसिडेंशियल क्वार्टर दा तासंजुना पुखाइबदा प्लेन अदुदा तोंकिबा पुन्ना मियोय चनी निम्फुनिथोय की मनुंगदा मियोय अमखक हिंगहौरगा अतैना लेखिदबनी अमदी मेडिकल कॉलेज अदुगी डॉक्टर 15 सु लेखिद्रे कया अमसु असोकपन नंखिबनी राज्य सभा की डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह नगसी इंडिया की पहलगाम चथरखिबा अकी तुजुंगबा अटैक अदु यावना टेररिज्म की मायोक्ता मालेम मसिगी लेबा खुदिंगमक अमत ओइना लेमिन्नना वाफम फोंदोक्रे पार्लियामेंट हाउस द मीडिया पर्सन सिंगोनबा अमदा डिप्टी चेयरमैन हाई इंडिया के डेलीगेशन मखल खुदिंगमकना टेररिज्म असी कंडेम तौरी अमसुंग टेररिज्म की मायोक्ता जेरो टॉलरेंस पॉलिसी सेमनबा वाफम हौदोकी मागना हाई 13 सुबा ब्रिक्स पार्लियामेंटरी फोरम असी वर्सिलिया दा पांगथोकीबनी मसिदा इंडिया यावना मेंबर्स कंट्री 10 की पार्लियामेंटरी की मिहुत सिंगना सरुयाकी भागदा हाई जय असिदा इंडिया ब्राजील रशिया चाइना साउथ अफ्रीका ईरान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इजिप्ट इथियोपियन अमसुंग इंडोनेशिया दगी डेलीगेशन सरुयाकी हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा इंडिया दा मियोय चनी हुफुमापन नौना कोविड-19 पॉजिटिव कंफर्म तौखिबगा लोदिना अपुनबा कोविड-19 एक्टिव केस मियोय लिसिंग तरे चमरी सुख्रे लोदिना मियोय मापन सीख्रे इंडिया दा कोविड-19 एक्टिव केस मियोय लिसिंग तरे चमरी सुख्रे लोदिना ngasiगी ओइना कर्नाटका दा केस 132 कंफर्म तौखी गुजरात केस 94 हेंगतकी लोदिना केरला दा केस 53 कंफर्म तौखी इंडिया की ओइना केरला ना अपुनबा केस लिसिंग अनि चामा सुमना मापन लेदुना कोविड-19 ख्वाइदगी हेना लेबा ओइरी हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा कोविड-19 ना मरम ओइदुना मियोय मापन लेखिद्रे लोदिना इंडिया की ओइना लेखिदबा अपुनबा मियोय 34 सुख्रे हाइना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ना फोंदोक्रे लोदिना मणिपुर की ओइना सु एक्टिव केस अहुम हेंगलक्तुना अपुनबा केस 9 सुख्रे जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस JNIMS दा हंदक मणिपुर दा थोकिबा इसिंग इचाउ अदुगी सैथेंग चाउना फंगदुना इसिंग थुमजिन खिबना मरम ओरगा हॉस्पिटल असिदा अना लाइंगी थबक सिंग लेप्तुना लाखिबा दु लाखलिबा जुनगी तांग 13 तगी हानगुम मथौ तौरगनी हाइना JNIMS के डायरेक्टर प्रोफेसर 𝐿 देवी ना थादरकपा चरोल अमदा फुंगदुरकले लोलेना MBBS BDS अमदी PG तौरिबा महाइरोय सिंगिसु हानगुमना जुन 13 तगी क्लास होरगनी हाइना चरोल असिना मखतारी हता तेलीपति रोड लेबा JR हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ना हौकिबा तांग मापनदगी हौदुना हयेंग फाबा मपुंग फाना नेशनल सर्जन वीक पांगतुकदौरी सर्जन ऑफ इंडिया मणिपुर चैप्टर की लमजिंग मखादा हॉस्पिटल अदुदा लेरिबा सर्जन सिंगना अनाबा सिंगदा फ्री सर्जरी OPD अमदी फ्री सर्जरी की खुदोंग चाबा फंगहली ngasiगी ओइना सेल की खुदोंग चादबा मायुकनरिबा अनाबा अहुमदा गोल ब्लैडर की ऑपरेशन अनि अमदी अपेंडिक्स की ऑपरेशन अमा माइ पाकना पांगथोकी India Manipur chapter लमजिंग मखादा हॉस्पिटल सर्जन सिंगना सर्जन अमना पेशेंट अमम फ्रीदा ऑपरेशन तौबू हाइबी पांचोना तौबू हाइबी डेट 9 की हायो बाबू सत्ता जगनी अरो नसी से कोई हॉस्पिटल जोइना ऑपरेशन ऑपरेशन अनि appendix amaga hadi nasi pakukre operation ani pakukre nama ko patient chabu le ai na patient nasi wadi lai ba to ka ha operation asi la Arabe pau amahna pizari
Tampaki District Mangada Hokiba Zungi Tang Tarahudoi Amadi Taramari Gilona Bahingda Security Force ki combined team na di Gohumagi Tabak Chatabada Lai Chong Kunipan Fakatangam Frey. Central Government High Level Committee ama semduna Hokiba Tang Tarani Thoida Kaikraba Air India Flight 171 di Matangda Gupna Tizilagani Haina Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naiduna Foktorakli. Iran Israel da ballistic missile gi nong 200 Tel Aviv ki mafam kaya akai atoy na pik country. Northeast Windona Sandok Seri Pinidangi Pau Matang Sadaloi Sari Ming Tabidi Singbu Amuka Hanna JNIMS 𝐶𝐞𝐬𝐬 Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. Nail it Imphal Akampad Laklib Session 2025-26 ki oina admission hojare. Courses offered are MTech CSE in AI, MCA, MSc IT, MSc Bioinformatics, BCA, BSc Computer Science, Diploma in Computer Science and Engineering DCSE, Diploma in Electronics and Communication Engineering DECE, PGDCA, O-Level IT and CHMT. Courses Singasiki apply to the last date na 20 May 2025 to oigani. Scheduled caste amadi scheduled tribe students ki oina free course oijagani. Screen the pijariba QR code natraga link asida natraga 8132062261 da nashima contact tobiratuna kanaba shingasi lobiho. Caesar Hospitals na keyhole surgery pangthorakpa chahi kundamapan mapung pharakpa kumonga mari lainana me tha manungda keyhole surgery da City College of Nursing da second semester kajariye akhoi je second batch ne do akhoi gi college te 2023 dagi haujakhibane aidi haudokpa koidribani na mayam dagi khitang sutharam gadra khanbido ji sothadiye ado akhoi gi college dress leiriba duty dress ke kaji ju college loi pba aduga akhoi gi khitang chamam na leirakpa matam da ju ojaina akhoi bu guide tobi akhoi gi chamam na ba daw leba bomba moina loi ko khanbiye as kai haide do khaidre ai sabi aidi amna khallu bado ga yam onaramba haibado hudok tangai rabani na yamna mayam ga manaram moidra khallu bado adudi oiramdre. I am Hizini of BSc second semester City College of Nursing Shanghai Pro. Our college provided proper dining mess for the students and the mess are well and good. I am Santachim Anita Maring, second semester of City College of Nursing. I'm a hosteler of City College of Nursing and I'm very grateful to study here because it has a good and proper infrastructure. It also provides a chair, a table and a cupboard for its students. Our college uniform is provided at free of cost by our college authority.
I'm Asani, second semester of BSc Nursing. Water and electricity are being provided 24/7. Proper drinking water to ensure safe drinking and hygiene for the students. Namaste. I Samaki intro Dr. T. Vilasini Devi, consultant gynecologist, City Hospital and the Research Center, 𝐶𝐸 I ngasi mayang yumangda wahai ama nidang thamjage haibadi akhoi na class 10 12 pass torokpada khoi gi isa su singsina yamna confuse chali khoi si kari tawdoino kari oisige doctor oisira engineer oisira IAS oisira oja oisira haibana chingbagi chamamnaba matang sida tanja laujaraga aina wahai amanidang haijage haibadi akoina BSc nursing gi college ama City College of Nursing aina koi sangai pro sida koi huji hogdokjari kari marang gi damakta koina BSc nursing gi student si kai gi khaluri no hai kansida koi gi hospital amada nurse ki kayamna maru oibage madi nursing qualification or nursing profession haibase koi gi treatment da management da yanglen sarugumbani doctor ngaktana hospital ama pubungam de doctor plus nurse tuna degi paramedical staff singduna linga kanduda da phaba hospital haidu oidoini wakhalon miyama se khanjarurga aduna di akoina semjaba akoina metana sigumba leiragadi phagrani da haina khanjaruba wakhanduna koigi isagi oiba nursing singje akoina training pijaba pambagi damuktani akoina BSc nursing gi college ama handak linkhatsari se koina si college si sahi ahum sujale aduna akoina khanba matamda doctor tambu tamningasu adigi ME bu tamningasu B bu tamningasu hujikandadi parikha ama dum tawdeyade for example medical tambai damakta NEET exam aina mayam ama koigi chaisu mayam ama na wan honari adumai tawdana same level do koigi BSc nursing or any paramedical side ta pharmacology bu tangera lab technician bu tangera diagnostic ki akoigi radiology bu tangera punamak se akoina common entrance test haina CEE haina handak laiba June thagi tang 9 sida pangthokadori aduna akoigi isai su sing sigumba line sida tambiningagadi medical gi di NEET loigre aduna hujigi common entrance test sida BSc nursing oiro any type of matam sida hujigi entrance test se magi qualifying mark to yogdragadi ko yadabanina adugi exam gi preparation matam su oire ko aduga mayam punamak kan hona biramani yamna interested oiba kangu di soimaki paba horamani khanba horamani kari tausigi haiba planning su leramani aduga loina na pass torakanda ayambana 100% haiba tare koigi manipur government na selection tawbasida mi punamak se loina interested ni adubu koigi mi khudimak loina mak phaba yaba natamni na pass tawba kangu se qualifying mark tawba yauba kangu singsidagi amu top 100 mukti koigi manipur da absorb tawdoini manipur da pulapna sitchi 350 muk limai lei aduga lemhoriba mayam pass ti tawraga tamdi tamjaning kangu karaida tamsige aisibu mapanda manipur yuangmada tamsira natragana koigi manipur da linkhaliba college singsida tamsira haibagi confused tawba state am lei matang sida ai kitang panjaning bamna koina yari makhai di koigi imalon da tambase masina yamna phaba heli koigi satra singsina khali koigi ji pass tawre adagi government selection yahodramnina koi Hyderabad da chalani Bangalore da chalani Delhi da chalani Guwahati da chalani haibna chingna ayamba tawi Manipur da koi myam hujiksi for example BSc nursing gi college si yam leire about 17 mukti aina khangjabada leire en khali adugumba sumaina leiriba college sing sida di moi se third preference oina lakpagi mongum lei adu aina sida confuse clear tawnobai tamakta kari haideninge haibe sida koi gi ima lon da tambi ba haibe se akoi English haiti na lairi haiti haibe yaba nate koina MBBS ki tamma tamsida koi ti Manipur da college leiting edama panda chali for example lai samaksi Debugar medical college sam medical college hai matam du da Debugar da leiba adu da tamma tamsida kai gumba aruba topic ama khanarang matam sida oja si kai no ina hangu matam sida English ta budi ngang dori ni ko adu oja du na su English ta khara answer do pibirani aduga magi akoi gi imanaba sing tari ba kangu sing dugi khangnana ba magi maron da Assamese da heta explain to gineba akuppa artha sing dudi aduna aina matang sida haijening badi koi Manipur sida ima lon sida tau taragadi koina khangdaba punamak se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟꯗ ꯍꯪꯖꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯖꯜꯇꯗꯤ ꯄꯩꯈꯥꯕꯨꯗꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯄꯨ ꯄꯥꯔꯗꯤ ꯄꯩꯈꯥ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ BSc or JNM ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯅꯔꯁꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯅꯔꯁꯀꯁꯦ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯩꯕ ꯍꯦꯟꯕꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇꯝꯃꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗꯩꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯄꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯅꯣꯂꯦꯖꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯣꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯥꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯂꯩ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯅꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯡꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯅꯕ ꯊꯝꯖꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯟꯁꯦꯁꯟ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯛꯇꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯅോ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤda ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯔꯟ ꯇꯧꯏꯅꯣ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯪꯉꯒ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯔꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯇꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MBBS ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ BSc Nursing ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔో JNM ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔോ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯄꯥꯕ ꯏꯁꯥ ꯐꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯁꯦ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯞ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯗꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ